O te whiwhelawa e toi whaatalo whatu i le nei whiawhi le whaasausaunga sa moa i le tāwalunga i o whiaunga luenga o le nei a solua vi ia mwhawhtai le lofo le tua o sopo mailo tau so i fua i le nei whiawhi mai ngā luenga sa whenga i e misio tiu te masani o le tangata malana sa iei le nei aso i e peono tātou au lia mai le nei whiawhi ma o le polo na tolu le nei o le pol kalame o Pesepesega o le Kerisimasi lua o lua lima o le nei tausanga. O le whiawhi le nei o le mwhai na Pesepesega nisi o i tu tino te tasi a le tātou universitea o Samoa i le ngata o fua i ala o onga e mesi foi o nisi o unanga lau tele o mwhai na tu whaatasia isi au whaipese leo le Pesepesega le whiawhi le nei ea le vaenga le Fobe o le PSM o le Fote Fobe Foa ma le Foa. Leo o tāpena mai lau whaipese le lātou pese mua le nei po o whaingoina ia i le lii le vi inga e whape nā foi le nei whiawhi ma le tātou pol kalame ia vi ia le lii se tātou au unanga o whai e maise foi o le whaiunga le nei tausanga e beono o tātou lia mai le Kerisimasi si mai le mai mua le atunu. Le ve finei o loa wina atu tātou whaasalonga I lo maota o le fionga I amataia. Iei ele o vai moso e peo no tātou iei masils mai mo maile tunu. Ele mātango fie o le whelana nuai ma le wheemo ai o mōli Kerisimasi e peo na wina atu ele tātou bol kalame. O leo wa tāpina mai I ele au whaipese I le lātou siva whaitanga o whaingoina oli oli I loto. Sima ele mai moa.
ua tu ua le angelu le menei ua toe fo'i atu o ia i le lagi pe ona sauai a mai le fe'au a lea ua mafa'atasi atu ai nei Maria talofa Maria talofa sai o esa Maria mai fafapoe mi fo manti vai a tia Maria ui vai a Maria o la tala le angelu fai atu ia te sai o ke ia o ke ia le pera una longa o ke ia le pera angelu Maria o fai atu le angelu mai ole a e to tam chan o mai fa no mo si tam o fa lo ma tu tan na o ka so fi sai au feio sefa e ma tu sai mina ole ma tu no fo mo sefa fa no mo sefa pa ia na lo le angelu fa ia sefa agora se fia sefa voi o manta no ma sefa o ma o la o Josefa ma angelu au no foi o ma to yo ele fa pe ma le ia Maria o le atao e su e ke no foanga e te fana wa ia o fe ke o ta te o I pe tele mo o ye o nga sa wala kama le no ure I vai te ma ke o kusina ngo ui ma ke o kusina ngo kama o te ia mana ia yang lo kama ai ngai nga kupu ka au voi au fa ai ke ai ngai o sai o ke ai ngai sa vai ma o na ba o si fa wa ia Maria Manuia O whai ungo tu sanga masani e peo na masani e li tāra por kalame ia ma talanoanga fo e masani ai. O le whanau mai o le Fobe Foa o le Kerisimasi e le tofu le tausanga ma le teimi e whanau mai ai. Petai, o whai ma o tātou whamanatunga, o whai ma aso fo e tātou te whamanatu whatasi ai. Le whanau mai o le pepe o le saolotonga, o ia na au mai le file mo o ia foi, ia na mangalo ai le tele o tātou wangasala. Si mai le mai moale atunu o le pesel nei, ua whanau mai le Mesia.
Ama e se ngā luenga o tātou whaia wei o malmanuia o tātou Fobe Foa o tātou o au le au ngā. Ai amalie fo i se loto, e le eise upo e sili atu nei lo le whaafatai. Whaafatai ma vi ia le tua o tātou au lia mai le nei vai tau o le Kerisimasi. Mai le wholaunga ma le sāwalinga sa ei sa moa mai lava le amatanga o le nei tūsanga. Se o tātou to ai tau nuu mai le nei fiafi. O le pese o le tau lunga ai, po le siva whaitanga o le tau lunga ai, le whaavifianga, i al tātou o whaipese tu whaatasi, mai tu tino te tasi o le universite le fiafi nei, o whaingoina ua malie lo loto. Si mai le mai moa. O le nā ua mai atu ia se tasi o whaawiwhianga he peo na iai le whiawhili nei ma le tātou o Fobe e tau alunga ai le lātou pō i le pō lona tolu le nei o Pesepesega o le Kerisimasi i lunga le tautua le nei alau NUS TV.
E le whangaloina a tātou langolango sua e peo na iai le kompania le T-San Graphic Design o mawhai ona whaasalau tu sao toa i tātou kalame e meise foi. O le ofisa whai pepa malanga o le Belton o mawhai ona tu ina mailo lātou tau au e fsosoani le whaasalau ino Nepal kalame e meise. O le fsosoani le inisio tāpenanga e peo na iai le taliatu i a tātou au whipese mai tua. Le sa iai le whiawhinei. Ia wā fo i le mai mo mai el tātou wa tunu. Amana o mia le whai o pepa malanga e te whia malanga i New Zealand, Australia, ma tunu i whafo ma la au le Belton. Ia le numero lātou telefoni o lo i lungo o le lātou Facebook page. Ai mo le whiawhinei o le taurunga ma le si uina o le tātou bol kalame o Pesepesega o le Kerisimasi i lona po lona tolu nei au nei misia whavifianga a le a pulenga o tine mu ma whaavlawe whavose i le fesa i le poa tae au. Manuia whaasausaunga, soifua.